Hello everyone, the one chawin ni kipah. Ama sopi pa Pathen thangwa na ipiwin dunia ni kholopi ta ai musa na chungwa nang leke dam sela ai mapui se uhen hatsang Pathen avelin thangwa na ipikin avin dunia hin sopi ula naw teho komen good news telling na hi in ichi he kahin ser no min district ham tile nozo se nei ngai lut naw nakhoto na zalawa video content hoi hi zong le hita hin ho nei support na zalawa dunia hin 6k subscriber iling tawin ichi hozo se he na ho nei pan pi na zalo na ho nei ki tho pi na zalo ti ka he in hizi chun na ho zo se chunga kipah thu kan sein na ho zong nei hin support now nei ngai lu now nei mu sa now he Pathen zong an ho zo si zong na ngai lu hen lang Pathen na bo hen ti chu ka taw pi now he in dunia hin vợ chơi là đây khen giống sao đó đi ngồi hi in hi chi là đây khen hi hi le YouTube comment na cô na hego vai pay na hin đây khen hi in ama chunga zong là đây khen hin bozi na chunga zong ki pa thu kan pongin hi chi hi sister thing nei chong Haokip min asa Nitin Ka chondan ti hi in tu hin vợ chơi là đây khen Nitin Ka chondan ti chen sang ye Nitin Ka chondan le kalung gel ho kipah na thei lo van gam ka ngai to chu lei hi da ha ding kanom ne se lei lung ngai na te nitin nin bo me hilla bible khang do lai lung ngai ya onin zamin eihin khang dong ta hat ken zo lei lung ge ho nung sun in ting Krista ti san za chu nung sun ta ne lei no sa na chen lei lung ai na te ni tin nin ai bo me hilla khang do lai lung ngai ya onin zamin eihin Krista lengam adia na tong ding kahin na kapita Jesu milong se chu nitin keima eihin pita hen leilung ai na te nitin nin hilla bible khang do lai lung ngai ya onin zamin eihin lei lung ngai na te ni tin nin ai bo me hilla bible khang do lai lung ngai ya onin zamin eihin vợ chơi là đây khen sa do angai hozo sitting in Pathen in Pathen bo ta hen kakipah